Če je avto tako ali tako težek, je čisto vseeno, če dodamo še nekaj kil, ne bo bistvene razlike. Na to so povedali na Audijevi tiskovni konferenci na moji prvi vožnji Audija Q8 e-trona v Münchnu. In nekaj minut pozneje sem jaz te besede potrdil v praksi. Res, čisto vseeno je v vožnji, se ekstra kilogrami ne čutijo, vse je enako težaško kot prej. Žal pa to še vedno pomeni, da se kilograme med vožnjo čuti. Ampak vse to smo vedeli in pričakovali, gre pač za električni avto. Je pa seveda koristno, da ima e-tron zdaj več baterij, ker več dosega nam vedno paše, sploh če imamo opravka z avtom, ki ima pozimi v mrzlih dneh porabo 24 kW na 100 km. Ampak nekaj pa se z več baterijami ni spremenilo. No, to, da e-tron iz ovinka potegne kot strela, stabilno, brez obotavljanja, niti malo ne zaniha ali pa zadiha v nobeno smer. Kar ukažeš, to naredi. V ovinku, ne govorimo o pospeševanju iz mesta, da ne bo pomote. In to me dejansko spomni na Jebel Hafid. In the boost mode we give you 8 seconds of additional energy. But I promise you, 8 seconds in accelerating in this car, it takes you to the moon. This is a sports car and please discover the beast inside this car today. For doing this, we found a nice mountain here. This is the Jebel Hafid. Jebel does mean mountain, Hafid is the name. It's 1,200 meters high and there is a winding road going up. And for the young Arabs, this is what for the Americans is the Pikes Peak. No, predlagam klik na zgodbo, pa se vidimo jutri.